جبلی آماده کردن راپوری دوی چارچوبه پیواژوی به آماده کردن و نقشه ریاوی به زلال کردن. کمیسیون نه کمیسیون که جریزه خودی پتانسیل قناعی که دیروکیه. اندام دم پارتی کمیسیون جنگی شکلی درباره خبات کمیسیون و گرینگی رولر براپو داخلی. جنگی شک دیار کرد که آرمانجا اساسی دورخستنا پرسا کرد جزمین شهر و شیدتیه و لسر زمین حقوقی و سیاسی چاره سر کرنه. هک ام مسئله وک آرمانجا بنگهین قبول دکن دو ام و راستی قبول بکن. مخاطب سرکه چاره سری رزدار عبدالله اجالانه به ناوی کدن او اکتور سرکه یه چاره سری و دانین پرسا کرد آزمین سیاسی و حقوقیه. جنگی شک بالکشان هلدان ربراپو آچاره سری پرسا کرد و گود دوزا کرد به تکوشنا تفگیرا به ریبرتیا اوجالان درکت هوله. هبونا کردان به تکوشی نهاته قبول کردن و نها چاره سریه که آشتیانه و دموکراتیک دیگره. جبر ویجی تشتکه پر خوزایی یکو کمیسیون لبرز اوجالان گهداری بکه. نیقاشا درباره برز اوجالان آکو دوی به گهداری کردن آننا نشانه جهالتا سیاسی یا کور آ راندخوری سیاسته. چیچک بردوامی دازانین روا جی امرالی روا جی چاره سریه گود پرسا کرد پرسکریکا 102 سالانه کماریه. تجربه 100 سالی نشان دادن که حیا پرسا کرد با عدالت و وکویه چاره سر نبه و کمار جی دموکراتیک نبه. جبو چاره سریه دموکراتیک فرسندکه دیروکی هاتیه بدست خستن و سیاست ترکیه ده ازمونه ده. لعالیه دن خباتن کمیسیون ین گهدار کردن لعالیه جدا دوام دکه. کمیسیون بردوامی خویا و هفته ده گوهران. کمیسیون برنامه خویا و هفته ده گوهران. کمیسیون دیار کرد که و هفته لرخصن جن و جوانان گهداری بکه. لبدا خویانه که هات اشکره کردن که و کمیسیون لرخصن حقوق گهداری بکه. قادانام نتیوی پشکریاج بو پیواژوی آشتی و جواکا دموکراتیک دوام دکه کوره براپو پیشنگی جره دکه. کنسیل فدرال سوئیسری کو بریا نهارا گهاند بو کو اگر هر دو عالی بخوازه او دکاره برولا ناوینکاری را بعد برسوال پیشنومه که نو ده جی همان هلوستا خود دوباره کرد. وکیل پارلمان فدرال اندام کمیسیون تکیلین در و نیکولز والدر بریا چند روزام بسر ناویلی ترکیه پیواژوی آشتیه یا بو پکه کره پشکریا سوئیسری چیه پیشنومه پرسک پیشکش پارلمانتی کر و جو کنسیل فدرال خواست کو برسفبده. کنسیل فدرال حکومت برسف دا پیشرومه پرسی. کنسیل فدرال دیار کرد که کنسیل فدرال پیواژوی آشتی یا هیی یا ترکیه به کیف خوشی پیشوازی دکه و اگر جالی همو آلیان و بخواستن و بوی رنگی کار به پیشگیری جره بکرن آماده کو خدمت دا ناوین کاریه بکه. جبو پرسال سر تجربه کرن ریبراپو و مجارا آزادی ویژی کنسیل فدرال دست شانکر کو دولت ترک دوی بریارن دادگی مافیا مروان اروپایی ایل سر دوزاره براپو بجیح بینه. کنسیل فدرال گوت تکیلداری شرط و مرجن راگرتن این ریبر عبدالله اوجالان سویس پیشگیری دیده بریارن دادگی مافیا مروان اروپایی و پیشنیارن کمیته پیشگیرتن علی işkence یا کنسیل اروپایی سپیتی. سویس ربریک و پیک بانک ترکیه دیگه کو دمجارا برپرسیارن خوین مافیا مروان و بیوان دولت حقوق ده برزداری تبیگره و وی که هم ده تکیلین دوالی هم جی لپلاتفورمن پرالی ده بکن. دایکا روشبین کابایش گوت بلا کریار بندیتن او ورن جزا کرن. ده سالک ده سر مرنا بگومان آ خوندکارا پولا یکمین آزاننگه 100 یل آوانه روشبین کابایش در باس بو. دایکا روشبین کابایش آیگل کابایش کو لسر مرنا گچ آخو آخوی دیار که روژا پشتی وندابونا روژینه پولیسان گازیوی کریه و جیره گوتنه کو کچاوی ونه گریه وارگه. آیگل کابایش گوت کو پشتی تلفونه او چونه وانه. آیگل کابایش پشت 24 ساعتان هایامه به بو او ام چونوانه دوی دمده چه جدست وان بهاته دکار بون بکن. آیگل کابایش دیار کرد که او 18 روزان
Peravên gola Wanê li keçavê geriyane û got rojîn neketiye avê. Divê nebêjin ev ketiye nav avê û xeniqiye. Çi bûye li dibistanê bûye, tiliya wargehê jî têde heye. Aygül Kabayişê destşan kir ku ev hem ji wargehê û hem ji zanîgehê bigilîne û got wargeh dibêje em heta saat 23 malbatan agahdar nakin. Divê wê paşê wan agahdar bikin. Aygül Kabayîş li ser îdayên ku keçavê xwe kuştiye bertek nîşan da û got em ê tu carî vê yekê qebûl nekin. Haya em sax bin, em ê dev ji vê dosê bernetin. Em dixwazin ku ev her tiştî ji me re bibêjin, her tiştî eşkere bikin. Ev yek bi serê rojînê hat, lê em naxwazin bê serê kesekê din. Em qebûl nakin salek derbas bû. Çima ev tiş anî serê rojînê derûniya me hemûyan xirab bûye, em dermanan bikartînin. Me ev emanetî wargehê û mamosteyan kir. Çima xwedî lê derneketin, em dixwazin kiryar bên dîtin û werin ceza kirin. Di salê nuhtî de dewlet niha jî Cengiz Holding koçberiyê li gundiyan ferz dike. Di salê nûdî de dewlet niha jî Cengiz Holding koçberiyê li gundiyan ferz dikin. Piştî ku bi destûra desthilatariya AKP febrîqeya Etî Bakir ya Cengiz Holdingê xebatên entegreya zibil li gundên navçeya Mêrdîn Şemrexê, Gola Gulê, Şemika, Girêsor, Kufrak, Deştan û Tezenê da dest pê kirin, gundî û nişteciyên herêmê rastî zehmetî û kiryarên wêranî hatin. Gundiyan got ji sedema teqandina dînamîtan xaniyên wan diderizin yan jî dihêrifin. Ji bo vê ew bi şev bi tirs radizên ku malên wan bi ser wan de hilweşin. Gundiyan got di salên nodî de gundên ku hatibûn valakirin di 2025 de vekeriyan gundên xwe. Lê niha Cengiz Holding bi karên dike dixwaze gundên wan xerab bike û nişteciyên herêmê bide koçberkirin. Sinan Işık diyar kir ku wan müdürê Etî Bakir û parlamenterê berê yê AKP Süleyman Bölünmez ku karê lojîstikê yê Cengiz Holding dike ve nexwendine malên xwe û got dema ku dînamît teqiyan dîtin ku wek erdeş çê dibe malên me hejiyan. Min ji wan re got em her roj di vî halî de ne û ditirsin ku xanî bi ser me û zarokên me de bihêrifin. Azad Işık jî got vê hevparê her dever ve gwerendiya qada xebatê. Em heywana xwedî dikin lê wan ji me re cih nehiştiye. Bi destê leşkeran her der qedexe kirine. Bi 200 metreyê dûrên malên me dînamîtan diteqînin. Ev nayê qebûl kirin, divê ev holding li vê herêmê kar neke. Gundî Adil Aktaşî got berê biriya cerdevan û leşkeran em dan koçberkirin. Niha jî dixwazin biriya Cengiz Holdingê me bidin koçberkirin. Ji ber dînamîtan derz li xaniyên me ketine û em bi tirs radizin. Wan bi navê jiyanê tiştek ji me re nihêştiye. Em xizanin û heke xaniyên me bi ser me de hilweşin ciyekê ku em biçinê tune ye. Li Başûrê Kurdistanê bi kararnama tên hişbir zêde bûye. Li Başûrê Kurdistanê ji ber gendalî, bêadaletî û nebûna derfetên kar bi kararnama tên hişbir roj bi roj zêdetir dibe. Derbarê mijarê de çalêkvanê civaka sivîliyê navçeya Ranyê ya ser bi îdareya raperên ya girêdayî Parêzgeha Silêmaniyê Selman Abdullah ji ajansê re axivî. Selman da zanîn û got herêma me gelek kes madeyên hişbir kartînin lê bazirganiyeke mezin ya madeyên hişbir tê kirin. Ji ber ku qelediz navçeyeke nêzî sînorê Îranê li Îran jî kararîna madeyên hişbir gelek zêde ye. Iraqê li ser vê mijarê projeyek amade kiriye lê mixabin hikûmeta Herêma Kurdistanê heyan hat divê mijarê de ti planê xwe nîne. Divê hikûmet ji bo rê li bikararîna madeyên hişbir bigire planeke pir alî amade bike. Herî dawî jî Selman got ji bo vê pêwîst e ji bo kesên madeyên hişbir bikartînin yasayeke were derxistin û cezeyên giran li wan were sepandin. Belê ku dan jemen çên saate pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.